hantaran terarah kepada Mahmud Al-Amna. Lepas Mahmud, masih lagi Mahmud, antara dalam kawasan penalti, peluang untuk Roskam. Oh, she just blew my mind. Watch this now, 'cause she's a hot girl. She's moving, she's my brother. Yeah, hot girl. And keep the party burning. I can be a Romeo. Why don't you let your body go? 'Cause she's a hot girl. She's moving, she's my brother. Hot girl. And keep the party burning. I can be a Romeo. Why don't you let your body go? Isyarat tak sampai, dirampas oleh Fazli. Kali ini untuk Farul Razi. Roskam sudah pun bergerak di sebelah kanan. Mahmud Al-Amna cuba untuk bergerak masuk, tetapi terus menguasai pergerakan Farul Razi maupun Mahmud. Ini satu lampungan dalam kawasan penalti. Peluang Mahmud Al-Amna bagaimana? Tinggi melewati palang gol. Walaupun ada ruang yang terbuka. New York, LA, Berlin, say hey to Tokyo, Rio, De Janeiro, here we go. Hello, hello, can you just feel it? Tetapi sudah pun menanti adalah Juzali Samil. Daripada Mahmud Al-Amna. Percubaan dari luar. My home is the club. I party like a rock star. Dance until I drop my life. Farul Razi untuk Firdaus. My home is the club. My stage is the dance floor. I never stop. My life is a party. My home is the club. I party like a rock star. Dance until I drop. Sudah dipintas oleh Dilshot. Kali ini peluang untuk pasukan Sam Rabi versi Roskam. Dan untuk Mahmud Al-Amna. Akhirnya silakan percuma. Caroline Harun. Bukan kesalahan ke atas Mahmud Al-Amna. Mahmud Al-Amna untuk Sam Rabi. Paris, Bel Air, say yeah to Monaco. Abdi Syahari. Sam Rabi mula bergerak. Mahmud Al-Amna Here we go. akhirnya dipersalahkan. Hello, can you just feel it? Are you ready to go? Hello, hello, do you receive my echo? My life is a party. My home is the club. I party like a rock star. Dance until I drop. My life is a party. My home is the club. My stage is the dance floor. Party never stops. I say, you say, Bola di kaki Mahmud Al-Amna. Dorongan syukur tidak dikawal. Peluang dan jaringan akan kita perhatikan sekali lagi Mahmud Al-Amna. did you see the light as they fell all around you? Did you hear the music? A serenade from the start. Turn it up Tidak bisa tergerak. Sekali lagi ruang terbuka untuk Mahmud Al-Amna. Di situ percubaan daripada Mahmud Al-Amna dinafikan oleh Fazil Rahim. Masih lagi ada ruang. Satu rebatan dilepaskan jaringan penyamaan. Barisan serangan untuk pasukan Sarawak, tetapi mereka perlu ke depan dengan asalkan daripada Sam Rabi terlebih dahulu.
انطلقت آمنة بلال، آمنة من جديد، كرة بين بلال وجهاد الحسين وآمنة وانطلاقة في وسط الميدان. ممتازة المحاولات السورية، محاولة خلق No compromising. So wake up, where do we go? Why should you stay? Let's seize the day and we walk straight now. Come and join our way. This all they say. Be better, run. Everybody rock the world. Let's get down tonight. Feel the good vibration till the morning light. Out of the ocean, in the sky. Feel the good vibe, the good vibe. Every boy, every girl be in love to really feel the good vibration, 'cause the feeling is right. Out of the ocean, in the sky. Feel the good vibe. حمدي يحاول مرور ممتاز من حاتم قريب من منطقة الجزاء، ممكن أن يدخل تمريرة بعد ذلك. كرة خطيرة لآمنة ولا تزال خطيرة، وأحمد تسديدة، الحارس يتصدى، من يتابع. هدف ثاني لآمنة الذي يؤمن الانتصار. محمود آمنة This is your world, it's my world, it's everyone's world. As I would tell you, never come billion. Yeah, let's seize the day. Walk straight, like the good brother will say, go it. See the stars colliding all over us, tracing their way. Oh, their light is guiding. We break up the chains and we go. No need to stay. We seize the day and we walk straight now. Come and join our way. This all they say. You better run. Everybody rock the world. Let's get down. إلى آمنة، حلوة من آمنة إلى بكية الراب يتقدم، بكية الراب بعيدة إلى آمنة من الجهة اليمنى، وأمامه العبد يرفع الكرة داخل المنطقة، ومقطوعة الكرة على عدة مراحل وخطرة، وهدف للاتحاد، هدف للاتحاد في قدم مأمون آمنة، لكن بعد خطأ بين الدفاع والحارس. إذا الدقيقة 39 زمن الشوط الثاني، 84 من زمن المباراة، ومحمود آمنة يضع الهدف الثاني. هنشوف الكرة مرة ثانية، خطأ من الحارس، ومحمود آمنة يسجل. عم نشوف الآخر لم يحسن التسديد المرة الأولى، والكرة تعود. خطأ من الحارس إذن، ويستغل ربع ساعة. ترى 5 لاعبين فريق نوادي في ملعب فريق الاتحاد. Everybody move, boom, boom, let the party begin, and the speakers blow, blow. Yeah, we're about to begin. We break it down on the floor, floor. The club's like the jungle, we go in until you won't. تماما كما حصل في الشوط الأول. محمود أسلوب الكرة هنا هذا أشار إلى متابعة اللاعب، يدخل بمسجد المنطقة يحضر الكرة، يلف أو يلف هنا ويسجل ضربة العارضة وتدخل إلى المرمى وتهدف Let's go and burn down the roof.
حرکت از بازیکنان راه آهن. محمود آمنه، یک ضربه از بازیکنان راه آهن توی دروازه. گل برای راه آهن، از راهی دور ضربه زده شد. عجیب بود ضربه آمنه. یک بار دیگه ببینید در تصویر از حدود 25 متری ضربهش. یه گل ولو اتفاقی میتونه این بازی رو گرد دنبال بکنه مثل همین صحنه. ببینید چه خواهد شد و راه آهن توپ رو به گردش در می آورد. محمود آمنه در کنار جراحکار، محمود آمنه داخل محوطه جریمه میفته و ادامه بازی رو شاهد هستیم. محمود آمنه یه بار دیگه ارسال، یک برد، یک مساوی و 5 شکست. یه موقعیت و توی دروازه و گل دوم رو باز هم کامیابی نیا میزنه. یعنی دست پیدا کرد، یه لحظه همه چیز به هم کار قشنگه. لوپز پشت مدافعان یه ضربه روی پا و گل دوم رو برای راه آهن به ارمغان میاره و همینه. ببینیم اینجا حرکت قشنگه. لوپز دو بازیکن به خودش مشغول کرد و حالا این ضربه محمود آمنه